Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar cheer tu silin sang puya School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuam Sarkar School lu du nau pangan pungzel ti asoi chena thlan thula tanpui ngai te tanpui tu tur in pe te ta na training upscaling of Abda Mitra scheme noya Mamit district training to sports minister Porobat Romoi ro te chona hong Prime Minister Narendra Modi chon Japan le India nei china chu chakna in za ton na le Khovel boina chingfel turangai dan thumun neya in ngatani ati Labour Party shruai tu Anthony Albanese chu Australia Prime Minister tharatan laklu ani School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan Sarkar School lu du nau pangan pungzela mun then khata phei chon dokan siambel hielangai to thua soi he thui vena Mizoram Middle School Teachers Association MSTA Silver Jubilee MSTA Office Teachers in Zarkotalom na hunap man puina soya Minister Pulal Chanda Maral te chuan Sri Lanka ra po zirna konga malak ani theinan zirti tu ten anma ni sumpo seng she lovin kong sang sangin ma an la thin chu lom omati thule chon omati thu soya Minister chuan zirna in ma son zel theinan ma an lak tho zel na po MSTA te chu thoron te pe a fin cho zel turin tho puya asoma Jubilee lungphun a hong hal bokani Pulal Chanda ma chuan Shripui na ti boi chungpo in bahla mi lovin zirna konga an malak na har sana tok lovin a hun taka result anti chuak thei thin le midday meal po khailak mi lova sem thun zom ani thei thin chu lom omati thu soya Minister chuan Mizoram Sarkar in zirna angai poimo em a Sri Lanka wanga sumlama har san an tok chungpo in zirna in ma son zel theinan kong sang sangin malak ani a thok tu po mi sang ni chuang lak ani to nge thu soya ni tuna po Sarkar skula no panglu du an pung chho zela mun thang kata phei chuan an do kan te siambel hielangai ni ati MSTA General Secretary Pusilal Chan Himan report apek danin MSTA a hian member sang kha zathum samseri prokan oma wena hian shoi tu hui choi mena hun an mang bok ani Deputy Chief Minister Puton we chuan vein kha New Delhi Ministry of Housing and Urban Affairs Secretary Pumanos Joshi officer mu in Sipmiu project chungchanga akom Puton we chuan Sipmiu project march sang ni somni pania top ta ka wangin 37 MLD project laklo tak om chu Aizawl khopuya tuipek nan apoimo thu Union Secretary hna ashila hemizo na tur fan chu Mizoram Sarkar an ahmu nge an be sei thu thlen boka heng ba ka hian Puton we hian SBM 2.0 le Amrut 2.0 Mizoram Sarkar in malak atum dan le ministry in chaktaka ma an lak puya ngai thu thlen bokani Union Ministry lam hian he project a zo theinan hian sum lama mo te pek nge tum thu Deputy Chief Minister Puton we hian no shrila Union Secretary hian kongeng kema the to ban chu zel tur thu soya Deputy Chief Minister additional RC Pu Alexander V chong thu na troi om ani chena thlen thula tanpui nga te tanpui tu tur in pe te ta na training upscaling of Abda Mitra scheme noya Mamit district huam chunga betsma saber training chu Sport and Youth Services Department Minister Porobat Romoi ro te chon State Training Center tan shrila a hong Abna Mitra training hi kar ni otura bot seni a betsma sabera hian mi somnga vel training in district panga thanani a Mamit district ma saber ani lunglei ser chip champhai scholarship district a tela kalpui turani a Abda Mitra hi chiat tok te thian ti nani a chiat na leimin kang me tuilian lir nging na dang te lo thena chi ai lova van tlang na tul anga chiat tok te puile cherup na lo thleng atu changa loman phut det nei mi lova puitu ni chu he training hian na tumani Minister Purbat Romoi ro te chuan cherup na lo thlen na mi in pe te hi rammamo anni thu soya he training hi rilru le ngai tu na tak tak ne na training turin Sarkar in training te aphu tani ati Purbat Romoi chuan khovel chu man lai ta to cherup na in atuama atong fowa India rama hian atong Sachin State District la khuaten oma Mizoram hian tuilen ai chon leimin atorna sa a lir nginga po seismic zone 5 a omani ati a kang melaka te film khorangai hle bok ti soin minister chuan cherup na engpo lo thleng se midang te chan chona na che chuak tura than bik an ni ti in hretur le khotlang be se anga thanem ngai le ti tangse ta training kal chuak turin le film khur taka training turin na cha ani Voin Khan Longklai District Conference Hall Additional Deputy Commissioner Pujem Smialung Hovin Longklai District chunga pok thethil man phalna nei explosive license holder le silai le amu zuar arms and ammunition dealer license holder te anthu khoma dan chungchang hre tur poimo sang sang in zirtian la sai hona hunan mangani
pu james mia lung chuan sarkar lai pui thu chuak anga thut khom chu bo sei ni thu soin pok thei thil le silai chu adu ta na man sual thei le poi khoina ta na man thei ram chung ral mo na ti se thei ni thu soya license holder kal khom te chu an mo phurna san zele film khura tul dan thrilin dan na phal chin le dan ang taka an license chu mang turina cha ani he huna hian license holder te chu an license original copy kenga kal khomin an stock din mun report an pe a fel fa taka district chunga pok thei thil le silai man le zor ani theina na thil poimo sang sang soi howani longka district chunga hian tun din hmuna pok thei thil man phalna nei mi som pali omin lunglak na man turani tang puya silai le amu zor phalna nei mi pahni anom bok ani voin khan si helipad chu civil aviation mizoram atanga ngen na an mu angin borsap pulal sang le na hovin joint inspection nei ani a si helipad enfiana hian helipad le chevel bol hlo then fai dan turte gate le cholna in thom that dan turte helipad helicopter landing area son le siam that dan turte landis fel fai zoka district council tenen chin fel turte helipad himzong le thiang himzong nei turam malak tul sang sang te bo zui tumani he helipad ending da hian additional dc pudoni larot sanga drda project director pu abraham berazi khiti le chsp office pwd phe pne fire department le lad madci oten tela civil aviation wing mizoram tenen in rona malak thozel tum ani serchi pa socio economic development policy scdp kalpui dan turin zirtir chu additional dc pulal mon sang ral te kai hroin voin khan nei ni a serchi drda project director pumal somtlongan scdp kalpui dan tur chungchang azirtir pe in scdp kalpui dan tur hriat thiamlo omte zona le chhanna hun man honi ba ka trule poimo dangte soi howani scdp hnuai hian mizoram sarkar hnuaya department sang hnuai Aizawl pultna tur than tur omin scdp dongtu tur hi village scdp committee 10 an khuwa thawa ano thlanganga chungde chu district level scdp committee a an thailut hnuwa anin state level scdp committee a an thailut vela thungdon ani scdp thokhatna hian serchip district assembly constituency pathum atangin assembly constituency pakhat zela chung ko sangkha zanga te hna akimin cheng singa theu pek tur rom hanani a second phase le adang te po ata tola la pek chhozel tumani scdp chungchanga tul poimo te inzirtir na huna hian serchip district level scdp committee le village scdp committee te antel ani Chanchinthar hi all india radio Aizawl tanga puanani prime minister Narendra Modi chon Japan le india nei chin chu chakna inza ton le khovel boina chingfel tura ngai dan thu mun nei na ain ngatani ati voin kaya Tokyo india mi changten hen ain komna he thui soin pumadi chuan india le japan in lai chin chu kumsom sari atling to don ti soin ram pani te chu in kobrem tak ani thu soya india ra mason le thanjel na japan chu poimo hle ani ati prime minister Narendra Modi hin naktu khian kuat summit a hun a mangang Labour Party shwai tu Anthony Albanese su Australia Prime Minister tharatan laklu ani Prime Minister tharol hen cabinet minister pali laklu telani a foreign minister atan Penny Wong deputy prime minister le employment minister turin Richard Marles treasurer atan Jim Chalmers le attorney general le finance minister turin Kathy Gallagher te laklu ani in khanne zota ka khan prime minister Anthony Albanese le akai shoi Labour Party chon Scott Morrison akai shoi sarkar an kha ka Australia Labour Party sarkar masaber an siam ani Chanchinthar serti topna na tang pui school education minister pulal chana maral te chuan sarkar school alu du nau pang an pung zel ti asoi chena thlan thula tranpui ngai te tranpui tu tur in pete tan training upscaling of abda mitra scheme noya mami district training to sports minister Purubat Romoi Roite chuan hong prime minister Narendra Modi chon Japan le India nei chin chu chakna in za ton le khovel bona chingfel turangai dan thu mun nei na ain ngatani ati Labour Party shwai tu Anthony Albanese chu Australia prime minister tharatan laklu ani chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thai chu ani